Kwa ihinda iraya urugamiriri wa ngari cia ukui wa muingi guku bururi-ini matikoretwo magakuruhanio riria matua ma mwanya marakinyanirio sekta-ini ya ukui. Niundu wa gitumi giki ene matatu hamwe na aruti a wira sekta-ini ya ukui magite na gikaro kia mwanya kaunti-ini ya Nyeri, mucemanio uria urongoreirie kunyitithania anyititemi yothe sekta-ini ya ukui. Turageria gwetha urumwe wa andu a matatu nigetha tukorwo na strength hari maundu maria mothe tureka. Ni tuonaga mahinda maingi maundu maingi makihitukio ithu andu matatu tutari na andu aguturugamirira. Koguo ni turenda kunyitana twi hamwe twariririe urumwe wa andu a matatu na tuhote guthii na mbere na gutetera ihoto citu twi hamwe. Oho mwikererigiti wa ene matatu guku bururi-ini Jamal Ibrahim augite kwa ihinda iraya sekta ya ukui ndikoragwo irugamirirwo na njira njega honge-ini cia bata thirikari-ini, akiuga thirikari iria iguka nomuhaka makuruhanio uthondeki-ini wa thirikari iyo. Tunafanya kampeni ya sisi watu wa matatu kukua kwa top leadership. Tunaunganisha watu wa matatu wote wakue kwa mwelekeo moja. This time round hataki kutumika na wanasiasa vibaya. Na sisi kabla mwezi moja ndio uchaguzi uende huwa IBC national hiyo kura kubwa. I think watu wa matatu kwa tumekutana sisi wote tutakuwa tusha make decision ni nani ndio atakuwa anatuongoza pale mbele. Oho kwirikanite kingoki gia COVID-19 kiahutirie sekta ya ukui na njira nene, aiki ao magitahona ngima kigagari micii. Ona kuri uguo urugamiriri uyu ni ukite na mubango wa huduma credit na uria utanyitwo kumateithiriria gucokia ngari cia ofara. Ni bengi gututeithia na riu uria tuhana ni uria ukana ngoro-ini citu turaiga korwo Ngai ni amiteithie thie na mbere yanjie gukiria andu aria marakoretwo makomete ngari ciao maremetwo ni guciukiria na muno makiria ni undu wa kumana na kihungania kiria kirario gia COVID-19. Andu mahetwo mbeca hari andu maratahitwo ngari hari andu maremereirwo ni undu wa ciringi 50 na gutire bengi ona imwe ungithie tiga huduma credit uheo ciringi 20,000 kana 30,000 kana 50,000. Oho aruti a wira sekta-ini ya ukui ni moritio marumie thayo mambara-ini maya ma uteti. Tunaomba wa Kenya tudumize amani at all costs because peace ni kitu moja ya muhimu sana. So tusipigane sababu ya ukabila, tusipigane sababu ya chama, tusipigane sababu ya mtu, sababu siasa inaishanga na tunabakingi si wenyewe hapa chini. Girifotera Kameme TV ile tuolia kwa wa ng'ombe wa maina. Tembea. Nataka